byemerire bita mwene ibintu bigumire byanshobera nazo mugo mwe na turamigwa mwene ubishobye najya twa zakanyetereze nyije kurebe ubundo kampumuriza mwene pastor arakunje umunyaka kushwego azo mujyo bubwire mpitiko abashija nyamwinji konka nyino moje winyina mutima tukumanya yajire tukumanya kali garuka kandi tinkumuhuriza konka umutima nigunjira ngumurinde ugundi gunjira kuyo ko batagarukire ninyebuza ngumurinde ninga ngende nabo abari kunsigura icyo nicyo cyandeta ngo mpereze ubuhabuze mbwene kembabazi uhumure umutima gwawe ureke kugwemereza ebintu byone bikubaho mu nsomo nibibahabwe enshonga kandi nyenda kuhamiza nti Ruhanga ecyagisire kino kubasa kukitanisa Ruhanga kare yakutebekanisizo go musigazi ngo ntwari bo mushija wawe mbwenu kine kikwiza kuremesa ubuswere bwanyu okubaho kandi nangwa bino mugisha abikiriza batine cyo barebire Bible netugambera mu kitabo cy'emfumu esura ya 3 shorongo gwa 5 nti oyesije mukama no mutima gwa ugona kandi utakayegama ahamagezi gawe omwebuzoho omihanda yawe yona nawe nayiza kukwebembera mbwenu okwiza kwebuza okumanya nicho wakwasa kukora wakora ikintu kirungi munonga hate cyo rukwetaga rebo no manya Ruhanga kandi tuyori umushabi ebintu byawe byona byegekere mukama kandi omwebuzo ho butosha icyakuba yakutebekanisize kino kwiza kukiremeza mbweno giro businge kandi uhumure wacyenga kembabazi nacyenga pastor we bari ubuhabuzi bwawe hati mwenu kembabazi ugende no businge kandi amazima garugo Ruhanga ko aryo mwesigwa naiza kubikora byona Mwisho? Wani. Uri yo gumere? Ndiyo ngumire. Amaga? Njya. Urete ine shonga? Tinyine shonga. Hatshogu wanorgo wa pastor? Narugaye. Urasheze shaha. Kereka ubaye ugiye kumureba ushaka. Nangiye kumureba. Ugashitugire ngo yese no mureba ho nigo urugo uyo kubaza. Ndetse kumureba mu cyatsi. Omucyatsi no kumurebera? No muhereza wanje. Omucyatsi nyine numuri kukira kumurebera? Batubwiye no horiza waje turekoje murebero wenye. Zanajya kanyije murebe. Nikereka ko umushomo gwa kujyo gwa manugo. Umushomo gwa kujyo gwa mana bwo kuba. Ngo tugukwabura kubugwa mana. Ugo mushomo. Umushomo kumwamuru. Kandi mushomoki. Mushomo gwa kujyo gwa manugo. Kwa kujyo kugogora. Uyo nubwo wagenda sha? Nagenda. Ashitoka ikirizo kashome mushomo ebiri. Apana. Atu warga goko nanengero kunako baheye cyahandi cyo. Mana irorebere natunga kirama. Ebirebe nubwejunurwe. Mwe naturu bagira umukoro kujunu. Muhagire niyo batabu wabura ngo nabo bajunurwe. Murebe yorari cyo niyo dibaza cyo nakutambirikira kigamba rero. Apana uratungo kwa bantu abari abashobi. Abari abasinzire. Apana. Agenda. Kantani. Baba. Bisho cyane akakambeta kumangu niko cyo kiri kitenyuma. Yabona kutubashya mu kiti. Wishikana haticho enyuma yo tukombe ko yari kana sigira ona hari hataterire. Atine kombe kireho hatishikane za boys kota chikazi musajari. Ona shicho ngani basha chikimuseso kujagaruka chimusaneso ko. Zora rakazi kujana zirekeza kwenda kugohera neza. Nenjera ko bapangisa hata bajyaho.
na pastor naza ko yana kupangisaho biduga kupangisa naza yapangiseho ya pastor nabura kupangisaho mugeze boys ko abo wapasi Itabo wapasa bo etawa babaye abandiye nabo kandi pastor bayo ngati ndi bandi bayisa pastor oyo gubere Ndiya nabo inembozi Yoranya ngupasi waiza no miko ya torechero bitaga ahandi chukuriki enchi ranch hawa kato bitka turega beshkaro manye bikanda katekire kanda karire kamere kona nugamba ranch ate erizo mutire no mubate ariho kubatiza abandi nanyeriza indakazira kugwenda kubatiza niyenda kukongera ko mugogozi ate niyo pasta omugogozi kawagogore kintu rero kide boys code aho wapangisa omurumu na demwe abano muri ibiri abano muri zika ko kai wapangisa hona ho wahapangisa kere ne kintu aza kajo ndo kunyoka ni bagweta baza yawe karara koganda rugenda gweta baza yawe nechaka etabaze neza wajaso omushana gwashera ntagaraje kumanya ngabura bakasho mu biburo kujya ngujego mushana gwamishoge gwe no mushareza gwakushwera kokakade wagogora kubi eshwagamba ati ndiya nabo kiranshonga ati nangwe cyakindesere nanyishire kunaga kugambira ati noshaweza buri wayo nongambira ebya umwana cojo urayo nongambira nguka obwebwe kuburake naza kushwera nosho tuburiya bukaba butakashikire mbwene hatu nosho akuzire ndebera ate yariyo nangambira abwino mukazi kandi karibona ati kanisho nijira kureba kugira ngo tunanche tureba kutwaza gukora haka aka budget kagira akagenya wo kutwakoraho kamasimba karero tubukasubuye mbwene hati nangwe kinde cya nora twagama byinyi nanaza kwebwa hate kindi nane nyenda kubarabe nibisha mwende rutantwenda ngo bari wabagita niza kubagita tchine habo kwa bajana ngo kuteka nako mu rukumu nonga tchine shonga nawe nyombe najya ngende rugazo mukatare ngagure naza kagura abantu batamu ubwo nkamujweka rori akamujweka bagira ngo pastor wari kwine kamujweka apana bangira emirime y'abantu inahe kuma nene kanise katandika ekatandikiraho hato ugu n'umuntu mugwe kanisa mwene yoje kanisa aha mwene pastor byebyo mwene ateje cyakine mazima kandi we bari mazima ni kango rekodi yanye ndiya nawe izo batijya kahi azari kubandi wa iza kwizamba kote be kanise jihaza ni ngumani wa kujyo muroto yangu hi Kemba bazi? Wanji? Uriyo? Ndi. Unyanya zishuruizire? Nizire. Uri kai? Nargai. Wasibotasha. Nasibajesha niwe. Ibi bintu bitasire. Kandi je njaki. Asa kameroni. Asha mirimo ko izayagende. So nasiba ni uri kunya zone tuzankora. Sine shonga. Ebintu byo bitase. Kemba bas kuntekera amaju. Kirebwe binamuhezere bikozere.
mwenye mbeni mutesa hata nakireba hata bunaca manya mbuyisho yone yaragume yakora ninza gumanje muhere yaza kwika kusherwa naza kuba ryo mukaze manzi nora mutware naza kumpekera kunsimbira amaju nemere yatekaje tiyashariza munyo kaburijo umushijora mutware naza kumpekera ntabwo aburi kimwe cyo hata kikwasire kimbabazi tinka kireba geke bigambo namuheze cyareka bakakora imere yona ntatitekaje nishinyobwa cyo nacahikamuje Chachi. Nisiba ntamusiri mpinjire ukasiba ko kuturura izoba yona. Kadebere. Umwana urona kore. Nisiba musiri mpinjire basiba ko kuturura barahamu kugenda ukutambagiriza barahamu. Hati. Wateka. Yumwana uniye kuja munateka. Atobo rya kutemera. Apana no nyoreba ndisize. Ayi! Orisize. Nonya tamusema ati kukirenga rono temere bihimba. Kasho tworo no cyangu ni temere bihimba. Hatu Rikachero kubi nyakansi. Hatu no cyangu ni temere bihimba. Hatu no za kumpuza. No mpuza. Konga mwana bakugambira. Bakugambira bo yaho kuzi. Oronda mukazo shwere. Ushwere. Kitanyishije to kungakira musho. Ye! Azo serious wandemeraho. Yo mukazi nyoti kumwenda. Tokushwere ki? Ninje je kwemeza kushwere. Kare tukujambo tinku mwenda kare tinku manya kusugura ati ninduga hampiko misogo muhicho mutuma gutera ndeba mpura natanka futete mambo bati du umutima gukontera nyitwe ensoni obwira notinda bushiki nicyo kikuremesa kushwera mwananje mazimare hati nyewe niza ntwaza kugenda ntuza kurunda bishiki nyewe niba tujyana turi babiri rero nyewe niza kusugura umwishiki mwenye nta kintu cyo kusugura nyewe ndi hadashibwe nyoko kamusugura izobe ariko kutemeza ko nasugura nyoko apana nyoko ngenda mbugana kuna mbugena akaka yakashuma kashuma hawo hashwe na mbugena mutera nto mukono mubuzo ntiwasibaje tunasibaje ntoreye gumera tungumere mure bazaje kwa kabone no kaide maguru mure amaguru nyatara dashwe umwana namwe tingmayibwira amaguru mabi ko nkajyaga kenda kunshomu ko gasiga ko kajya ntatshingane yewe ndikanani kwa ntamutuma gwaje ko yakureba ndugwarwe mwanje gwazo mwawe atunobiha ndonangwe nuko kigezo kagenda ndonogena n'umutima gwanje no umutima gwanje nande nizoko mu kibina nditingo ndotara umutima gwanje tarizire akije waje wakujya takwena ngatara umutima gwanje nawe kahenda mutwarine izo barumwe kugira tutwajyana twagoshegera tukarya twakusara aho tukakuzariraho kandi hatiwe nosugura amazima hatiwe naza kusigura iki nareba rumafta naza kusigura takurunda umwishi tumusime musigura ko ntabwo kutwa tumuresere nawo mushire nanye naba nateka ndukurya mazuma ngo hata kibaza akora nzabwira kurunda izuba yes tugende turunda bishitse turatkurunda bishiki nangwa azagere tuze ko mukatari nyoko nanyambe kintu cyensoni wamfunera mukazi neza kumubona yatije kamari yembe bihimbe bige mukanarero nanje nanye kame mfuna kamera rembo mu rugo dorogira cyo otecha cyo kunywa tere Kembabazi Onde?
yote ngure sani guta Njye ndete bi. ngaba menye mwezo watekaje webare kunonga kuteka Eza kucyaba kikuru. kandi kikuru kita Kurugantanika kukutekera. Tokanyebazaga kuko wanyebazerizo. no manyisho ngagwa cina kwebaza Tinde jumanya. mwene byobe no ukora hata nareba ngo wahamza aha hinyine hiwatanjira hako noreba ubeno ritemero jintera ugendo zombia umwe urakwikamo umunyu umutsiriza ibyo beno ukore nyuma ko hata nareba wija wansimbira amaju wantekera byakamere kabonire baza munyo ko nakireba wahamzaho nuza kuba mukaze manzi webare munonga hazo hamza Webare kusinga. yoshika ure nyuma bunabe ni kwera Ngwijuka. no bwijuka haza nkanta kwera just nkani kwegesa mukazo ko ino kutwaza uko ino kurebera amaka gawe uko ino kuhereza bari kitinisa uko ino kuguteka demere ukamuretera ukasima amaju ukamwihura ukabara kusiriza ukabara kuteka umuntu mwinji wacenga umuco nabe nikora ningeza gukora ki kwegesa tukuja nkani nimparana niwe just nkani kwegesa mwegesa wancenga haza bikuba kutwaza bato mukazo mutuma nuko akora ki nuko ino kutwaza ubino ko wagumana utwaza no bore wagira maka gawo ko tinda gumenye ngushaka nko avure nacenga mazima munyanyazi. Webare obuhabuzi bwawe mazima munyanyazi. ogumokoroke Webare mazima. Ejo nakuretera utakeka kariya kabayise ko kugira ngo utari ncuka. webare nyamwisi mazima tuzi gucika aho bwiye bwo kandi nikora ganisa webare bisi nanye nakuritera kaswitaka kakabonero ko kugira ngo ugumore sweet mu magara ganje batari sharira amagara ganje